Ndabashuhuje mwese amahoro y'Imana abane namwe. Ndashuhuje abakunzi b'ijambo ry'Imana aho muherereye. Ndabashuhuje mwese. Imana yo mu ijuru nibagire neza. Uyu munsi nje kuganira na mu ijambo ry'Imana. Mwene data uri muranyumviriza, nje kukubwira ko ibyaha wagakoze biramaze. Ibyaha wagakoze biramaze. Ni wihane. Ibyaha wagakoze, ubusambanyi wagakoze, ubujura wagakoze buramaze mwene data, ni wihane. Imana yarakwihanganiye, ikwihanganira umwaka umwe ngirebe ko wahinduka, ikwihanganira undi mwaka n'uyu mwaka irakwihanganira ngirebe ko wahinduka, ariko warananiranye, umutima wawe urakomantaye, waranze kumvira Imana. Noneho nutihana, Imana igiye gukura ko amaboko, Imana igiye kukurandura. Ubujura bwawe burahagije mwene data. Haleluya. Wewe uri muranyumviriza, urwangano rwawe rurahagije. Rekeraho nurekeraho rwose, naho ubundi Imana igiye kukurandura, Imana igiye kugukuraho. Kwirirwa kwawe mu bapfumu, kwirirwa mu bapfumu kwawe, dore kurahagije, ni mwihane. Nje kukubwira ko ibyo mbese ibyaha wagakoze birahagije, ni wihane. Ni wihane. Ni wihane. Mwebwe muragenda mukizera inyigisho z'ibinyoma, mukagenda mukizera amagambo y'ibinyoma, bakabatamikaya, bakabatamikariya, kandi ubwo nta kintu na kimwe ari mwaragufashamo muri wewe. Uguma wiba, uguma utukana, abagenzi ufite abagenzi babi, utemberana n'abagenzi babi. Dore nje kubwira ko ibyaha wagakoze birakwiye, ni wihane. Turasoma ijambo ry'Imana. Ufite Bibiliya wese nazingurure muri Yeremiya igice 7 ku murongo w'8 n'uw'10, tugeze ku w'10. Haleluya. Yeremiya igice 7 ku murongo w'8 tugeze ku w'10. Mwene data uri muranyumviriza, Imana yakwihanganiye kuva kera. Imana yakwihanganiye kuva kera. Yaracecetse ngirebe ko wahindukira. Yaracecetse. Uraja kwiba, iraceceka. Urasambana, iraceceka. Ugenda mu bapfumu, uraceceka. Yewe na wa mwana waramunigiye hahandi, yaracecetse. Iravuga iti reka ndamureke, wenda yagira iki, yahindukira, yaja kwihana, kandi wewe waranze kumva. Imbabazi z'Imana ntago zizaguma zikuriko. Imana igiye kugukura amaboko. Imana igiye kugukura ko amaboko, kuko ntiwumva. Nta na kimwe umariye Imana, nta na kimwe umariye Imana, uri intumva. Mwirirwa mwishengero ngo mugiye gusenga, yamara amagambo babigisha anyurino akagenda akanasohoka. Yamara muragenda mukumviriza ubutumwa bwiza bubavana mu byaha, ariko nimushaka
kugira iki? Ntimushaka kumvira Imana. Reka mwene data ndakubwira, Imana ntabwo uzayibona ifashe Bibiliya ngo igiye guhubiringa, igiye kuvuga ubutumwa. Imana izanyura muri bariya muri ko murakengera, bariya barimo barabashikiriza ubutumwa bwiza mukabukengera, niba Imana irimwe iranyuramwo, irimwe irabakoresha kugira ngo mwebwe mwihane, mukanga kumva. Mugenda murangaza amazuru n'amaso aho bashize ubuhanuzi. Hahandi za nyigisho, mbese za nyigisho zipfuye. Ariko hari ubutumwa bwiza, ati ati hariya sinajayo, bavuga ibyanjye. Uriya mukozi avuga ibyanjye, uriya avuga kuri umusambanyi, ati sinjayo. Yamara Imana irimwe iragushaka. Imana yagushatse kera, warayininiye, waranze kumvira Imana. Imana yaragushatse, yarakurondeye aho wihishije, waranze, warayanze. Mwebwe muguma mwiba kandi mwitwa ngo muri abakristo. Mwarishushanyije n'iby'iki gihe, ntago mushaka guhindukira. Yamara ndakubwire, mu muriro hariho nta mbabazi hazakugirira. Iki ni igihe cyawe cyo guhindukira. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ndagushima mwami w'abami, ndakwinginze ungire neza, umwuka wawe wera amanuke maze aganire n'abantu bawe. Mwami, hariho abagiye kunyumviriza. Data wa twese, 2 cyangwa 3 babandi ukeneye bagiye kumva ubutumwa. Ndakwinginze ubahe kukumvira. Haleluya. Ndakwinginze Uwiteka ugire neza abantu bagiye kumviza ubutumwa bwawe. Data, dore ndi igikoresho cyawe. Ndakwinginze wikorere. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndakwinginze Yesu Kristo. Haleluya. Ugire neza abantu bawe. Ndabuheshe Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Mnazareti. Urakoze Data. Sabye nizeye kuvyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome Yeremiya igice 7 ku murongo w'8 tugeze ku w'10. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mbega ko mwizigiye amagambo y'ibinyoma adafite ikimazi. Uyu ni umurongo w'8. Mbega ko mwizigiye amagambo y'ibinyoma atagira ikimazi. Erega niyo muri ko murizigira, niyo mwarekuyeho amaso. Amagambo y'ibinyoma atanamwe azabashikana, niyo muri ko murareba. Amagambo bagumiza mu byaha niyo muri ko murakunda kino gihe. Ahari ubuhanuzi niho muri ko murirukira. Amagambo y'ibinyoma atagira ikimazi. Ahantu bariko baravuga ibyaha uri murakora ntuhashaka. Amatwi yawe wayabangiriye kumviriza ibintu bikuryohera. Kumviriza ibintu bikuryohera. Amagambo akuvana mu byaha ntukiyakeneye. Ariko nje kukubwira ko ibyaha wagakoze birakwiye, ni wihane.
niwihane. Ibyo wagakoze birakwiye. Wa mugabo uri muranyumviriza, guca inyuma umugore wawe birakwiye, niwihane. Wa musore we, uko kwikinisha kwawe je ukubwira ko gukwiye, niwihane. Imana yarakurindiriye ngo irebe ko wahinduka, ariko byaranze. Wagumye ukomantaza umutima. Nje kukubwira ko niba udashaka kwihana, Imana izagukura kamaboko. Imana iraguhebye, urapfuye. Imana yarakurinze mw'uyu mwaka, waragiye kwiba irakureka, iranakurinda. Uragenda gusambana, usambana n'abantu banga, irakureka, iranakurinda. Ntiwanagwara n'umugera wa sida, umva, ntiwanatera n'umukobwa inda. Irakureka kugira ngo irebe ko wagaruka, ariko wewe umutima wawe uracakomantaye. Nje kukubwira ngo nutabihagarika, Imana irakuranduye. Imana yakurinze mw'uyu mwaka, ugiye kurangira uri muzima, kugira ngo Imana irebe ko wahinduka. Ariko noneho mwene data, Imana yakwihanganiye mw'uyu mwaka, ntugire ngo izakwihanganira no muri ya mwaka ugiye kuza. Nje kukubwira ko ibyo wakoze bikwiye. Ibyo wakoze birakwiye, niwihane. Niwihane, dore wateye Imana iseseme. Niwihane, dore Imana ishaka kukuruka iseseme igezino. Niwihane. Ukwambara ubusa kwawe kwayiteye iseseme, niwihane. Nje kukubwira ngo nutihana, Imana iragukuyeho. Reka ndakubwire, igihe cyawe cyo kwihana niki mwene data. Ibyawe wagakoze biramaze, nimwihane. Nimwihane, muririmba muri abanyabyaha, muririmba munuka ubusambanyi, muvuga ubutumwa munuka ubujura. Dore reka ndakubwira, ibyo byose warabikoze kandi Imana yaracecetse. Dore noneho igiye kuvanaho amaboko, niwihane. Igihe cyawe cyo kwihana niki? Muragenda mukadiyakona mugahena, akagongo gatera hariya, ukereka abagabo n'abasore mu ntege zawe, amaguru y'amatako yawe mukabereka. Reka ndakubwire, mwarabikoze, Imana iraceceka. Dore Imana ntabwo izaguma icecetse. Ndakubwiza ukuri, Imana izakurandura. Icyo nakubwira cyo, ibyo wakoze biragize iki? Biramaze, niwihane. Mukobwa ihane. Mukobwa ihane, ubwo busambanyi bwo kwikinisha kwa buri joro, uwikinisha buri joro n'umurango, dore biramaze, niwihane. Niwihane, kuko Imana ntabwo izaguma ikwihanganiye. Niwihane, dore yarakubonye. Dore ugenda umunywa inzoga mwihishije, Imana yarababonye. Ariko none Imana ishaka ko mwihana. Dore nimwihane. Ihane. Niwihane. Ihane, ntuzurimbuke. Ihane, ntuzurimbuke mwene data. Abantu bose badashaka kumva bazarimbuka. Abantu badashaka kumva, abantu bese bafite imitima ikomantaye, umuriro uzabarya kandi nta mbabazi uzabagirira. Reka ndakubwire mwene data, zino mbabazi zizahava. Imbabazi zizakugwaho. Nta mbabazi uzagirirwa kuri wa munsi. Nta nubwo uzatera imbabazi Imana gikugira imbabazi, bizabyarangiye. Icyo nakubwira cyo, niwihane. Dore ugenda unuka, inyozi gutondako. Dore ugenda udunga kwisazi. Niwihane. Muririmbyi hane. Ibyo byaho uri kurakora umuririmbyi, niwihane. Nubireke. Dore nubireke rwose, Imana igiye gukura kwa maboko. Nubireke, niwihane. Imana imwe irashaka ko wihana. Ihane. Nimwihane, mwarasuzuguye Imana murakabya. Mwarasuzuguye Imana murakabya. Kabisa mukagabura ijambo ry'Imana buri munsi, ariko ubusambanyi bubanukaho. Dore nimwihane. Uwanga kwihana wese azarimbuka. Umwami Yesu araje.
umwami Yesu araje kugira ngo atware itorero, yamara uzaja hehe? Erega mu bazajanwa nawe ntagurimo, ntagurimo. Mwene data, nubwo urimo uravuga ubutumwa, uvuga ubutumwa Imana yaragutaye kubera ibyaha byawe. Ngenje kukubwira ngo dore ibyaha wagakoze birakwiye, niwihane, ikubita agashi. Imana ishaka ko muva mu byaha. Reka wijuguta mu rushengero ngo urimo ngo uraririmba, ngo ufite akajwi keza, yamara kugazwa uvuga ngo ufite gatera Imana iseseme. Yewe niwihane, ihane, kuko iyo uri umunyabyaha nta kintu na kimwe ukora ngo kinezereze Imana. Shaka kuvuga ubutumwa, shaka ugire gutura umunyabyaha, nta kintu na kimwe wigera ukora ngo kinezereze Imana. Icyo nakubwira cyo niwihane. Shaka mukore ibintu bimeze gute, shaka ufasha abantu bangana igihumbi, uri umunyabyaha rwose nibyemegwa. Niwihane, ibyo wagakoze bibi dore birakwiye, niwihane. Nimwihane mwene data muranyumviriza. Uzakora ibyaha ugeza ryari? Dore ko igihe kije cyaka nkitanure ko Yesu Kristo aje kurimbura abantu, abanze kumva aje kubajugunya mu muriro. Mwene data, ihane. Mufite imitima mibi, murangana, dore nimwihane, kuko Yesu Kristo aje kubagitira, aje kubakubita. Nimwihane. Niba uyu mwaka urangije, uzaza ugiye kuza, ntuzi kuzawurangiza. Icyo nakubwira cyo niwihane. Imana yakwihanganiye kenshi mwene data. Niba abantu bariko bababembereza, nje ntago nje kukubembereza, nje kukubwira nti ibyaha wakoze birakwiye, nje kukubwira nti niwihane. Ihane, nimwihane. Dusome kandi tubandanye dusoma. Mbega birashoboka ko mwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukonsereza Bayali imibavu, mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza mugahagarara imbere yanjye muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanjye, mukavuga muti turakijijwe, mwaheza mugakora ibyo bizira byose. Muravuga ngo murakijijwe, mwaheza mugasambana izuba riva. Muvuga ngo muraba Kristo, mukiba, mukonsereza Bayali imibavu, mukagendanira izindi mana. Hanyuma mukavuga ngo murakijijwe. Mukijijwe bwahe? Ukazasanga umukobwa ngo n'utubuna ariko arakubitagura mu mihanda, yambaye agakora utubuna, agenda kubitagura mu muhanda, ahenagura, nawe ngafite ibyo yambaye, ngagiye mu rushengero. Mugenda guhenera Imana, mugenda kuyereka utwo tubuno twanyu. Be mwibagiye ko ayo mabuno yanyu Imana ariyo yaremye. Mugenda muratana mu rushengero, ugasanga amatako yanyu mwanikiye, mwambaye amajipo ariko pasiwa ku mpande, mbese mugenda muberagura amatako yanyu muyerekana, mwinjira no mu rushengero, maze shanga ugiye kuririmba akajwi shawe ukemera ukanakazamura. Ikintu cyose uri murakora uri umunyabyaha, Imana ntikemera. Subiremwo, ibintu uri kurakora uri umunyabyaha, Imana ntagibyemera. Shaka utonde buri munsi ugenda mu rushengero, ngugiye kugira iki, ngugiye kudiyakona, ngugiye gutegura indirimbo, ngugiye kugira ibiki. Ibintu byose ukora uri umunyabyaha, Imana rwose ntago inezerwa.
ntaginezerwa, muriko muriyandagaza, muriko muriyandarika, hanyuma nawe ukaja mu bandi ngo uzaja mu ijuru. N'ijuru rya hehe uzinjiramwo we uri umunyabyaha? Yesu Kristo yaraje kugira ngo we uronka agakiza, ariko warakanze. Niyo mpamvu yakurinze mu uyu mwaka kugira ngo irebe ko we wahinduka, ariko waranze guhinduka. Amagambo ateye isoni ugumu yavuga, abagenzi ufite abagenzi babi, ufite abanywara umogi, ufite abasambanyi, ufite abajura, abo bose n'abagenzi babi muba muri kumwe. Imana yarakuretse muyu mwaka ngo irebe ko wahindukira, ngo irebe ko wahinduka, ariko ntago mushaka guhinduka. Yamara Imana izabarandura uyu mwaka. Dore Imana irakwihanganiye, ariko umwaka ugiye kuza Imana ntago izakwihanganira. Yewe mwene data uri muranyumviriza, niba ubona wagiye kwiba, Imana ikakurinda ntiufatwe. Niba ubona waragiye gusambana cyangwa se ugenda gusambana ukabona nta sida ugwaye, nimba ubona ugenda gukuza mwinda ukabona nta gupfiriyeyo, iyo uzakuza mwejo ntago uzaba muzima, izakuditana. Mukobwa uri muranyumviriza, inda uzavana yejo izaguhitana. Musore hariya uzibejo bazagufata, bazakujana mu ibohero. Imana yarakurindiriye, Imana yarakurindiriye ngo irebe ko wakwihana. Ntago mushaka kwihana, mwebwe ntimushaka kwihana, muguba mukomantaza imitima yanyu. Ariko noneho reka nakubwire, nimba wasambanye n'abakobwa 40 ukabona nta sida ufite, uzasambana nawe jo arafite umugera, kandi uzayijana. Imana izagukuraho amaboko ugwara umugera wa sida. Icyo nakubwira cyo, ihane. Ibyaha wagakoze birakwiye, ni wihane. Ibyaha wagakoze birakwiye, ni wihane. Ni wihane. Musore, mupapa, mumama, mukobwa, ni wihane. Ibyaha wagakoze birakwiye. Mureke kuguma muyobya abandi. Uko nguko mugira iki, mwambara utumini, niko murakurura abasore bari nyuma yanyu. Niko muriko murajana abagabo bari nyuma yanyu. Niko muriko murajana abantu b'Imana. Ndakubwire mwene data, abo wajanye barakwiye, ni wihane. Abasore wajanye barakwiye, abasore wasambanye nabo barakwiye, abagore wasambanye nabo barakwiye. Dore ni wihane. Nje ukubwira ngo ibyo wakoze birakwiye, ihane. Nutihana Imana izakurimbura. Dore Imana igiye gukuraho amaboko. Dusenga Imana. Dusenga Imana. Buri muntu niyirebe. Reka kubara imyaka wamaze mu rushengero, nubara imyaka umaze uri kumwe n'Imana. Bari imyaka umaze uri kumwe n'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima, ndaguhimbaje. Ndagushima ko aya magambo haya abantu bawe. Ndakwinginze abo ushaka ko bayumviriza aribo bayumva. Ni mu izina ryawe Yesu.